shujaa. Uzikuririmba Imana udafite mu mutima wawe. Muimba Mungu yule asiyo ndani mwako. Mwumvishe iryo jambo yarangirijeho yeme. Je, mmesikia neno hilo amesema? Ryo tuma umuntu arira. Linaweza kufanya mtu atoe machozi. Iryo ntiryosetsa. Haliwezi fanya mtu acheke. Iryo ntitworiterera haleluya ntitwovuga ngo amina. Na hilo haliwezi fanya umuntu kugeraho abihamiriza imbere y'abantu hano. Mtu kusimama mbele za watu akavuga ngo nahandi yari inkuba ngo kuririmbira Imana ngo adafite mu mutima. Sema kwanza. Kabiri umusitari wa gatatu n'uwa kane. Sura ya pili haya yake ni ya 3 na 4. Iho hama havuga ngo nimba mwarasogongeye ngo mukamenya. Biblia usema kugira neza. Ngo niwe buye rizima ryaswe n'abubatsi. Yeye ndiye jiwe lililo Imana yaratoranijwe. Ngo kandi biba ngo iki giciro cyinshi. Imana yacu bishimirwe cyane. Kwa ukweli Mungu wetu asifiwe kwa hayo. Gacu ntitwabitekerezaga. Kusema ukweli sisi hatujafikiria hivyo. Kuko munabirebye twebwe ntitwazanye n'abacu. Mnapoangalia hata hatujakuja na wenzetu. Nebiza bituma abantu bamenya ko abantu bari ahantu ntimwabitubonyeho. Na kile kinachojiririsha watu kuwa mahali hamujaona nasi. Ariko kubw'umugambi w'Imana turahabaye. Lakini kwa neema ya Mungu tuko hapa. Rero turabyishimiye kandi Imana yacu bishimirwe. Kwa hiyo tunafurahia na Mungu wetu asifiwe kwa hayo. Ikindi ndashimira abavandimwe. Na mara tena nashukuru mandugu. Kuko nibo babaye inzira yacu kugira ngo tugere hano hantu. Kwa maana ndio wamekuwa daraja ili tufike mahali hapa. Aba ni abavandimwe muri Kristo Yesu. Hawa ni mandugu katika Kristo. Kubwabo niyo mpamvu tukandagiye hano. Kwa ajili yao ndio maana tupo hapa. Nje Kitengela sinaizi cyane. Mimi kawaida sijui Kitengela sana. Ngezemo gake bibashoboka. Nimekuja mara chache huku. Ariko bavandimwe ndabashimiye cyane. Lakini ndugu nawashukuru sana. Ko mwabaye inzira kugira ngo tugere hano hantu. Ili muwe njia ili tufike hapa. Rero kugera kwacu hano. Kwa hiyo kufika hapa. Ubonye ko turebanyeho. Umeona ya kwamba tumeangaliana. Baravuze ngo natwe tugire icyo tuvuga imbere y'iteraniro. Wametupea na fursa ili tuongee mbele za. Rero kubwizo mpamvu. Kwa hiyo ibyukuri ntitwobura icyo tuvuga. Hatuwezi kosa jambo la kuongea. Kubw'umwami. Kwa ajili ya mfalme. Haleluya. Amen. Tugire gutya. Tumpe Mungu tukufu. Haleluya. Amen. 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 Sinkigihembwe ngwashire nashira kumwaka sinkikinyejana sinkikinyagihumbi ahora witeka sinkigihembwe ngwashire nashira kumwaka sinkikinya ahora witeka. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Twongere kandi tugire gutya. Tumpe Mungu tukufu. Hallelujah. Nongeye kandi kubashimira mwebwe mwicaye imbere yacu. Nawashukuru mara tena nyinyi muko mbele zetu. Abaturage ba Kitengela. Wakazi wa Kitengela. Mwatanze umwanya wanyu kugira ngo muze kumva ijambo ry'Imana. Toa nafasi yenu ili mkuje kusikia neno la Mungu. Ibyukuri murumbuguje cyane. Nyinyi mmefanya vyema. Abantu bangana gutya mwese guterana kubw'ijambo ry'Imana. Watu idadi kama hii kuja kwa ajili ya Mungu. Hari n'ikintu nabumvanye kitaba iriya hirya mu turere twinshi. Kuna jambo nimewasikia na halipo mahali pengine. Niranshimisha cyane tunazamukaje ndi kuribwira abo twari kumwe. Na jambo hilo likanifurahisha na niliwaambia wale tulikuwa nao. Mwebwe muzamuhuza igitaramo. Ya kwamba nyinyi wote mnakongamana pamoja. Njewe byaranshimishije cyane kuko si abantu bose bakigira bene buno bumwe. Mimi imenifurahisha kwa sababu si kila mmoja wanaungana. Imana ibibahera umugisha. Kwa hiyo Mungu awabariki. Murabona ko turi benshi cyane. Mnaona ya kwamba ni wengi. Ni minota mike cyane tugiye kubaramusamo. Ni dakika chache za kuwasalimia. Ndasoma hano muri Zaburi 34 ku murongo wa 9. Zaburi 34 haya ya 9. Aravuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza.
hahirwa umuhungiraho. Haleluya. Amen. Twongere dusubiremo. Haravuze ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aya magambo maneno haya ni Dawidi wayavuze. Daudi aliyoyaongelea. Ayavuga akaongea akiza amaboko ya Elimeleki, wakati alikuwa amemponyoka Elimeleki, kandi amaboko yarakomeye cyane, na Elimeleki alikuwa mwenye nguvu. Ubwo yari yisarishije imbere ye, wakati alikuwa amejifanya kichaa mbele zake, ubwo bari bamaze kumufata bamurega ibirego byinshi, wakati walikuwa wamemhukumu yari na mambo yarabiciye mengi, intwari nyinshi arabahekura, alikuwa ameua washujaa wengi sana, Abafilisiti. Mafilisti. Ubwo ngubwo bamaze kumufata, wakati huo walipomshika, bagize Imana babona baramugobanyije, bamufashe mu maboko yao, walipoona wamemshika kwa mikono zao, bamuzanye imbere y'umwami wao, walipomleta mbele ya mfalme wao, icyo gihe igitekerezo ngo gitubuka mu mutima wa Dawidi. wakati huo basi akawa na neno ndani mwake. Haleluya. Amen. Ngo aratekereza aravuga ati se noneho ahaho akanje kararangiye, akafikiria na akaona amefika ukomo wa maisha yake. Bandega ni ukuri nta kinyoma kibiri, wamenishika na kile wananiagiza ati ni biza ukweli, noneho simbicika, na hili sitaponyoka. ubwo igitekerezo gihita kimumanukamo, yamayisarisha, akawa amejifanya yigira sabizeze ngo yamata inkonda, akajifanya mjinga mpumbafu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yamata inkonda, ati inkonda ako kanya, muri ako kanya mu minota ibiri, akajifanya mjinga mbele zao. Elimeleki ngo abwira bari bamuzanye ngo aravuga ati ariko muzamumera mute? Elimeleki kauliza huu ni mtu gani? None si niwe Dawidi mwambwiraga? Huyu ndiye mfalme. Uyu yoba ari we? Muri iki gihugu habuze ibipfu birimo abasazi barimo muzanira ahangaha, ko muranzanira iki ngiki? Huku kumekosa wenda wazimu kama huyu, ni nini mmeleta huu? Ati ni munkura imbere, ni mumukura ahangaha imbere, muondoe hapa mbele zangu. Amen. Ni mumuvana ahangaha, muondoe mbele zangu, ni mumujane mumutekure, ntashaka no kumureba, muondoe, sitaki kumuona. Amen. Amen. Ubwo ngubwo ngo baramwirukana baramujana, wakati huo bamaze kumujana, ubu nibwo Dawidi yahise atekereza iri jambo. Ndipo Daudi akafikiria. Haleluya. Ndetse usomye neza ugahera ku murongo wa mbere, unaposoma aha muri sura ya 36 yego na 4, yaravuze ngo nzahimbaza Uwiteka ngo iminsi yose. Alisema nitamsifu Mungu siku zangu za kuishi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Avuga amagambo menshi, muhasome muhere aho ngaho, ndeke kubisoma je ndafata umwanya, mtasoma wenyewe ili nisichukue. Aho nashatse kuvuga na ahangaha ku murongo wa 9, mahali nimekusudia kuongelea ni hapa, haya yake ya 9. Uyu murongo wa 9, haya yake ya 9, tekereza ukuntu Dawidi, nimefikiria vile Daudi yatahuye imbaraga z'Imana, alitafakari nguvu za yumvise imbaraga z'Imana, alizozifikiria nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibidusumira ni byinshi muri buno buzima, yanayo tutafuta, ariko hari igihe tuzadutekereza twebwe ubwenge bwacu bugahekera mu bidusumira, na wakati mwingine tukifikiria tunayaona yale yanayotuwinda. Iyo tubivuyemo, na tunapoondokea, tutekereze imbaraga z'Imana zadukuye haha, tuwezi kufikiria hakaba rimwe na rimwe twitekerezaho ukagira ngo hari amenge wakoze. Unafikiria kwamba uko burya Dawidi nawe yari gutekereza akavuga ngo iyo ntatekereza kuvuga ngo nigire igifu, kwa sababu Daudi hangefikiria kujifanya mjinga, nari mpfuye, angekufa. Ariko iwe byamaze kugenda gutyo, ahita atekereza imbaraga z'Imana, akafikiria nguvu za Mungu zamukuye mu maboko akomeye ya Elimeleki, muondoa kwa mikono ya Elimeleki. Ari wo mutwe natekereje kuri ino jambo ngo gutekereza imbaraga z'Imana mu gihe uri mu kibazo gikomeye, wakati upo ndani, ukivuye mu gisohotsemo ukamamaza imbaraga z'Imana, utafakari nguvu za Mungu wakati unapotoka na kuondokea, umfikirie Mungu. Haleluya. Amen. 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 Nukuntegera cyangwe ko ndabona mutuje cyane? Je, mnanifuata? Yego. Haleluya. Amen. Muri ubu buzima, kwa maisha hii tugira byinshi natwe biza bidusumira, tuna mambo mengi yanatuwinda, bimeze nk'amaboko ya Elimeleki akomeye, na hivyo vituindao vinakaa mikono kama Elimeleki. Tukisanga mu gacikane gakomeye, tunafika mahali pabaya, ushobora kwisanga mu gacikane k'ubukene, unaweza jipata kwa bonde la umaskini, ukakubata bya bindi abantu bakaraba kapitizi, na ukara huo ukufanya mtumwa. Ariko igihe ubuvuyemo, lakini unapoondokea, uza wibuka imbaraga z'Imana zigukuye, basi ufikirie Mungu anayokuondoa, umenye ko ari imbaraga z'Imana zigukuye muri bwa bukene, tuwe ya kwamba na kugundua Mungu ndiye amekuondoa mahali hapo. Ushobora guhura n'ikibazo cy'ubugumba, unaweza patana na shida la kuwa tasa. Iyo ubuvuyemo, unapoondoka kuwa tasa,
tekereza imbaraga z'Imana zibugukuye. Ukijifungua basi ushobora guhura n'igihe cy'amagambo menshi n'urwango rwinshi, unaweza patana na vita za maneno, ariko igihe ubivuyemo unapoondoka tekereza imbaraga fikiria nguvu z'Imana zibigukuye za Mungu zinapokuondoa. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Ariko abantu baza batekereza imbaraga z'Imana, watu wanaotafakari nguvu za Mungu, abantu baza batahura imbaraga z'Imana, wanaotafakari nguvu za Mungu, na abantu bameze gute? ni watu wanakaa kivipi? Na abantu batuzi Imana mu mitima yao, ni watu wana Mungu mioyoni mwao, na abantu bakijijwe, ni watu waliookoka. Haleluya, amen. Ejo bundi hari umuntu twaganiriye, juzi kuna mtu tuliongea, ambwira amagambo ndatangara, akaniambia maneno nikashtuka. Aravuga ngo hari umugore wase gushima Imana mu ikanisa. Kuna mama mwingine alikuja kushukuru Mungu. Waravuga ngo araririmba ngo indirimbo y'ijana n'umukirisitu. Akasema ya kwamba taimba nyimbo ya Bivuga ngo jewe ndi umunani. Oya uko nabivuze niko yabivuze. Noneho abantu baraseka nkuko umusetse. Watu wakacheka kama vile mmecheka. Ngo basetse ahita yihindura aja ku yindi. Akatoka kwa wimbo huu akaingia kwa mwingine. Wararirimba aravuga ngo muze duhungire mu nyanja ngo tutarohama mu bwato. Kucheni tuingie kwa sarafina ili tusianguke kwa maji. Hapana. Tusianguke kwa safina. Ngo duhungire mu mazi ngo tutagwa mu bwato. Tukimbilie kwa maji ili tusianguke kwa safina. Noneho abantu nyine baraseka nkuko namwe musetse. Watu wakacheka kama vile mmecheka. Baranatangara. Ngo arangize basetse icambabaje gikomeye. Kilicho nihuzunisha. Wa mugore ngo aravuga ngo nahandi nari inkuba. Akasema ukweli mimi ni shujaa. Uzi kuririmba Imana udafite mu mutima wawe. Muimba Mungu yule asiyo ndani mwako. Mwumvishe iryo jambo yarangirijeho yeme. Je, mmesikia neno hilo amesema? Ryo tuma umuntu arira. Linaweza kufanya mtu atoe machozi. Iryo ntiryosetsa. Haliwezi fanya mtu acheke. Iryo ntitworiterera haleluya ntitwovuga ngo amina. Na hilo haliwezi fanya umuntu kugeraho abihamiriza imbere y'abantu hano. Mtu kusimama mbele za watu akavuga ngo nahandi yari inkuba ngo kuririmbira Imana ngo adafite mu mutima. Sema yeye amejaribu kuimba Mungu. Rero ntiwotahura igitangaza Imana igukoreye. Kwa hiyo uwezi ntiwotahura imbaraga z'Imana utayifite mu mutima. Uwezi kugundua nguvu za Mungu na kama kugira ngo utahure imbaraga z'Imana nuko ubanza ukayigira mu mutima wawe ukayitunga. Umaze kuyitunga nibwo umenya imbaraga zayo. Wamara kumenya imbaraga zayo ukanamenya n'ibyo yakoze. Ariko ntiwomenya icyo Imana yakoze utayifite. Uwezi kujua nguvu za Mungu kama hauna Mungu ndani mwako. Ili ugundue kazi za Mungu ni ili uwe na Mungu ndani mwako. Hallelujah. Amen. Iri jambo ryavuze ngo ni musogongere mumenye. Neno hili limesema onjeni. Gusogongera, kuonja, bisobanuye kurabura. Linasema ni kuonja kiasi. Kurabura, kuonja. Nazaga mbona twakuriye Uvira. Mahali amekuwa huko Uvira. Hari abantu bagurishaga imitobe. Kuna mahali walikuwa wanapima juice. Noneho abantu bariganya. Na watu wale akagenda yarabura ibikurutu nkabingahe. Alikuwa akionja kwa mitungi tofauti. Yamara kurabura ukazi neza ko atagura. Anajua ya kwamba hata agahaga ngo karumva umutobe ngo uryoshe neza. Anasema ya kwamba juice iko tamu. Iruba yarafite ry'umutobe rigashira kubera ko yarabuye kubikurutu biva nkahanere. Na kiu alikuwa nayo imeisha kwa sababu anaonja tofauti. Hiyo ni unyanyasaji. Titubashimye. Hatuwashukuru. Uko niko kurabura. Hiyo ndiyo kuonja. Haleluya. Amen. Uko niko kurabura. Hiyo ndiyo kuonja. Iri jambo ratubwiye ngo dusogongere tumenye ko Yesu agira neza. Neno limesema tuonje ili tutafakari kwamba Yesu anafanya vyema. Hari ukuntu tuza tumurabura. Tukumva uburyohe bwiwe. Hari ukuntu tuza tumuonja. Kuna vyenye tunamuonja Yesu Kristo. Tukumva uburyohe bwiwe. Ili tusikie kumurabura tuza tumurabura. Tuza tumuraburira hano. Tunamuonja kwa neno lake. Ijambo ryayo. Kwa neno lake. Tukamwumva neza. Tunasikia utamu wake. Akaturyohera. Tukumva uburyohe bwiwe. Tunasikia utamu wake. Hari umuririmbyi w'umurundi. Kuna mwimbaji Murundi. Yagerageje kuvuga uburyohe bw'Imana. Alijaribu kusema utamu wa Yesu. Biranamunanira. Akashindwa. Agereranya n'ikintu kitagereranywa. Akajaribu kulinganisha na jambo lisilo kulinganishwa. Yego. Ayabiririmbye gusa mu ndirimbo y'Igiswahili. Akaimba kwa wimbo wa Kiswahili. Aravuga ngo asali ya nyuki, asali ya nyuki. Yesu ni kama asali ya nyuki. Onja sikia butamu sana.
Yesu ni kama asali ya nyuki. Yararirimbye aravuga ngo Yesu aryoshe nk'ubuki, gerageza kurabura wumva uburyo aryoshe nk'ubuki. Amen. Tuvugishije ukuri, tunaposema ukweli, Yesu Kristo taryoshe nk'ubuki. Yeye si mtamu kiasi. Jewe somye rino jambo nahise nibuka uno muririmbyi w'umurundi, ariko sanga Yesu ntaryoshe nk'ubuki. Nikapata ya kwamba Yesu si kama Yesu agira uburyohe tutogereranya nabo, na utamu kiasi yake haiwezi linganishwa. Ubuki nta muntu uraburigata, hakuna mtu ameonja asari ngo yamarira gutyo umuntu w'umugabo mubone ko arira azayimyira yihanagura amosozo. Hari mwari mwabona alafu utamu huo umfanya kulia. Umugore umuntu mukuru wese wo mu adult urarabura kubuki ngo narangiza mubone ko arira. Hakuna mtu amewahi kuonja asali alafu atoe machozi. Cyangwa namara kuburigataho mubone ko aseka yamaseka ibijigo muza mubibona. Kandi wenda hano muri quartier atagira ibintu byo guseka cyane. Ama kionja asali hiyo muone amecheka kicheko kingine hamjawahi kuona naye. Hallelujah. Amen. Ariko Yesu Kristo, lakini Yesu Kristo iyo wamurabuye, unapomuonja ukamurabura, unapomuonja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Iyo wamurabuye mu mutima wawe, uzuri uri mu cyumba cyawe wenyine, batakubwiye amakuru mabi, ntawe ukurishije n'umwe, utanaburaye, utanabwiriwe, nta kibazo na kimwe ufite, ukarira ugasha. Unapoonja Yesu Kristo unalia ukiwa peke yako, hata ukiwa kwa rumu mahali hakuna mtu, unamfikiria na kumtafakari, unalia mwenyewe. Umuntu w'umugabo akarira, mwanaume mzima analia, agatikimyira imbere y'aba, anatoa majozi kubera Yesu, kwa ajili ya Yesu Kristo. ubundi umutekaneze, mtu anafurahi tena, ugaseka, unacheka, ugaseka ukagagara, unacheka hadi unakaa kama umeishiwa, ugaseka igihe abandi bataye baseka, na unacheka wakati wengine wanalia. ubundi kintu wakati mwingine kiza kiba kiza mu mwanya wacu, jambo huwa mzuri wakati wake. Twese duseka hano tugaseka, wakati tunacheka sisi wote inaweza kuwa mzuri. Ariko iyo mutaye aseka abandi batabaseka, mtu akicheka wakati wengine inakaa vibaya. Ukuvuga ikintu cyose kiba kiza mu mwanya wacu, jambo lote huwa mzuri wakati wake. Ariko jambo rya Yesu, lakini neno la Mungu, umwami wacu, umucunguzi wacu, iyo muraburi hakuja. Amen. Mtu aliyemuonja Yesu tazagira ikindi kimuryohera, ana jambo lingine tamu la kulinganishwa kama Yesu. Iyo yari yarabaswe n'ubugambo, akiwa yeye ni mtu wa maneno. Iyo yari yarabaye gateranya mu makaritsiye, akiwa ni mtu wa mafarakano, akaba kugenda hanyuze atahagazeho, kwenda kushuhudia maneno hana uoga. Iyo Yesu gutya atibutse mu mutima wiwe akamurabura, Yesu Kristo anapomuonja ibindi byose biza bimubihira, mambo mengine yote ugeuka tu. Iyo yarabaswe n'ubusambanyi, akiwa yeye ni mzini, akazaruha agasambana n'abatari mu kigero cyiwe, mzini na watu silika yake. Iyo Yesu akandagiye mu mutima, Yesu Kristo anapofika na azamenya barika yiwe, basi anajua kandi barika yiwe sabo banganya imyaka, si wale barika yiwe nabo bahujije mu bya Kristo, ni wale wenye wana. Turuzi kubana abagabo twazanye, unaona hawa wasatu, uko muri Yesu Kristo turiri kimwe, katika Kristo ni wamoja, uko muri Biblia, katika Biblia nukuri twese turi bene Mana, sisi wote ni wana wa Mungu, turi abakobwa biwe n'abahungu biwe, ntabuzukuru biwe babamo, sisi wote ni watoto wa Mungu, hakuna vijukuu vya Yesu Kristo. Uriya bita Evangeliste Jacques ni data wacu ino mu mubiri, huyu ndugu Jacques ni anko yake katika kimwili, ariko uko muri Kristo Yesu, lakini katika Kristo ni musaza wanje, ni ndugu yake. Habe na papa ruhora imbere wamzaye, hata baba yake aliyemzaa. nivuga gutyo ngamuragira ngo ubwo twembi turi abayumbi. Nikiongea hivyo mtafikiria ni ya kwamba sisi wote ni waombezi. Abamuzi n'abatamuzi navuze nta nibibwiranye, nitwa SP. Yeye jina lake ni Ntari kuvuga papa we yitwa ruhora imbere, ariko narivuze ngo papa, baba yake uriya kuriya wamzaye, yeye aliyemzaa ni musaza waje muri Kristo Yesu, yeye ni ndugu yake, hamwe n'umuhungu waje w'imfura witwa Beni, hata kijana yake. Uriya twembi
turi bene Mana twese ko turi batatu, bombi ni basaza baje, wote ni mandugu zake. Haleluya, amen, haleluya, amen. Uwasogongeye Yesu niko narivuze, aliyeonja Yesu ntakindi kitu na kimwe kiza kimuryohera. Kuna jambo lingine linaweza muri Petero wa mbere, ukisoma Petro wa kwanza kabiri umustari wa gatatu n'uwa kane, sura ya pili haya yake ni ya 3 na 4, iho hama havuga ngo nimba mwarasogongeye ngo mukamenya, Biblia usema kugira neza ngo niwe buye rizima ryaswe n'abubatsi, yeye ndiye jiwe lililo Imana ryaratoranijwe ngo kandi riba ngo iki giciro cyinshi. Haleluya, amen. Arababwiye ngo nimba mwarasogongeye, kama mulionja, nimba mwaramaze kumva Yesu, kama mmemsikia Yesu, nimba mwaramaze kumva uburyohe bwiwe, kama muliacha yenu ya kale. Ni nkaho yarababwiye ngo mukomeze mugire inyota y'iby'umwuka, ni kama alikuwa amewaambia muwe na kiu ya kiroho. Niho aho yarababwiye ngo nimukome, noneho nimba mwarasogongeye ngo nimumwegere, kama mmeonja basi mmukaribie. kumwegera tuze tumwegera, tunavyomkaribia nanone ni hahandi nababwiye ni hano, hakuna mahali pengine kuma mwana nijoro usiku na ukabura ibitotsi byo kuryama utarabanza ngo ukore hano, kosa usingizi bila kuangalia hapa, ukabura ibitotsi utarabanza ngo uhumiriza upfuka muvuge ngo data we uri umwami wanje, unakosa usingizi kabla ndagushimiye kuko wacunguye ubugingo bwanje, kusifu ya ukabukura mu mwijima w'icuraburindi, kutoa maisha yangu, ukabukura mu mwijima w'urupfu, kunitoa kwa giza la mauti, ukandiho witeka ryose, ukaniweka kwa uzima wa milele. uko niko kumwegera, hivyo ndivyo kumkaribia. yarababwiye ngo nimumwegere, kwa amewambia ngo mkaribie, noneho niba na kama kama mwarasogongeye neza, mmeonja vizuri, mwaramaze kumusogongera na mmemuonja ngo vizuri, nimumwegere, basi mkaribie, nimuze buri munsi mumwegere, kuje mkaribie. bene data nashanye umwanya muremure, ndugu wapendwa, nimechukua nafasi. nimba mwaramaze gusogongera, kama mmeonja vizuri, nimumwegere, mkaribie. ndiwe buye rizima, yeye ndiye jiwe lililochaguliwa ryanzwe na lililokataliwa, ariko ngo kumana lakini mbele za Mungu byaratoranijwe, likaguliwa miongoni mwa mureke mu bihe byose ducamo, acha kwenye kati zote na biduhanamiye k'amaboko ya Elimeleka akomeye, acha tukiwindwa na mambo tofauti, biriya byose byaguhanamiye gupfusha, mambo yote yenye zihuse zikurikirana, yale yanakuja haraka haraka, nubwo biduhanamiye, hata kama yamekusimamia, ariko tuze dutahura imbaraga z'Imana, lakini tugundue tuone imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu. Haleluya, Amen, haleluya, amen, haleluya, amen. bakoze amakosa ntibambwiye umwanya rero, dutahura Imana, tugundue Mungu, dutahura imbaraga z'Imana, tutafakari nguvu zake muri byose, kwa mambo yote duhura nabyo, kwa yale tunayopita, muri byose kwa yote tunyuramo, tunayoyapitia. Mungu wa mbinguni awabariki.